Mwiriweho, uratungurwa nuko buri kinyamakuru cyose uri bufungure cyangwa inkuru yaryo yose inkuru uri busange mu nkuru ziyoboye izindi ku mpapuro z'imbere z'ibyo binyamakuru nigaruka ku rupfu rwa Lieutenant General Igor Kirillov, umucurabwenge mu ntambara, umuhanga mu gutunganya no gukora ibisasu by'ubumara byagiye bikora akazi gakomeye mu ntambara Uburusiya bwagiye bugaba kuri Kiev. Gusa kuko ibisasu byagiye bikorera amarorerwa ku baturage b'i Kiev, abi Kiev n'abambari babo bamuhigiye kutamubura. Abasesenguzi baravuga ko iki ari igitero kiri strategique, ni ukuvuga gipanze kandi gitunganije neza mu mugambi wo kunonosora igicwa ry'uyu mugabo butamusha. Ibyo nibyo bakoze. Mu gutegura iki kiganiro nibanze ku binyamakuru nka za BBC World Service, sanga abanyamakuru kuri televiziyo zabo. Iyi niyo breaking news. Sources within Ukraine's security service. Amakuru twiherewe n'urwego rw'ubutasi rwo muri Ukraine SBU babwiye BBC ko aribo bari inyuma y'iturika ry'igisasu cyaturikiye Moscow kikica umukuru mu bajenerali bari bafite wo mu Rusiya, ari nawe warushinze gutunganya ibisasu by'ubumara bwakoreshwaga mu nzego z'umutekano. Igor Kirillov bishwe n'iturika ry'igisasu cyaturikiye hafi na apartment babagamo, inyubako iri hafi muri kilometero 6 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Kremlin kuri uyu wa mbere. Abashinjacyaha ba Ukraine bari barakatiye General Kirillov ibyaha bamushinjaga byo gukoresha ibitwaro by'ubumara mu ntambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Uburusiya bwo bwavuze ko iki gisasu cyaturikiye mu gapikipiki ko mu bwoko bwa scooter, hanyuma bagiturikije babikora bitaruye ya scooter bakoresheje telekomande. Ku rundi ruhande, abasesenguzi mu rwego mpuzamahanga bumva ibyo kugaba no gutegura no gutunganya ibitero ndetse no gusesengura iby'umutekano w'urugamba nuko igitero cyitwara n'abakitwaraho kugira ngo bagere ku ntego zabo. Nagiye kureba Professor Mike Clark ubyigisha muri kaminuza zitandukanye zikomeye mu Bwongereza kandi akaba yarabikozemo, maze ntungurwa no kumva ari kubwira abanyamakuru bo kuri Sky News ngo Michael, kuri we watunguwe wabajwe no kuba Ukraine iri ku rwego rwo kujya kugaba igitero nk'iki ngiki cy'ubwicanyi ariko mu ntambwe zegereye Kremlin? Maze Professor Clark mu gusubiza ati oya ntabwo njyewe ntunguwe, ntabwo ndongoye kubera ko bari baragaragaje ubushobozi bwo gukora ibintu nk'ibi ngibi. Ntabwo byoroshye kubera ko ni bombe babanza kujya gutera ahantu no gutekereza kujya kuyitera hafi na Kremlin, hafi na Labiski. Ntutekereze ko ari ibintu byoroshye kabone nubwo babikoze rero. Kandi SBU nk'urwego rushinzwe ubutasi mu nzego z'ibanga z'ubutasi za Ukraine nabo bakaba babyemeje bavuga kuko kari bo babikoze nk'urwego rw'ubutasi bwa gisirikare mu ishami ry'urwego rw'ubutasi rikorera hanze y'igihugu. Yego ni beza mu gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse n'urwego rw'umutekano rw'imbere mu Burusiya narwo ni rwiza, ariko ntutekereze ko igitero nk'iki ngiki kuri Ukraine ari ikintu cyoroshye. Iki ni igitero gikomeye bakoze ukurikije ikindi bari bakoze mu mwaka ushize. Ikiro ni igitero kitoroshye ubundi twari tukimenyereye mu matsinda ya Kiyisilamu aho babasha kwiturikirizaho ibitero nka biriya mu mayira runaka. Rero kubera ko Moscow itamenyereye iterabwoba nka ririya, mukuri birakwereka ko ari ibintu byabaye bitungura abarusiya kuko ni ibintu batakizera. Rero abanya-Ukraine bo babikoze noneho bapangira kwica uyu mugabo Kirillov nk'umunyabyaha mu ntambara nk'uko twagiye tumubona mu birego bamushinja mu bitero yagiye yagaba ku ntambara. Uyu munsi rero yishwe, ariko ni ikimenyetso nk'uko wabonye byemejwe. Babicecetse ntabwo bari kubivuga, ari kuriya n'umwe mu bacurabwenge b'intambara Uburusiya bari bafite. Rero iki ni igitero gipanze neza kandi kiri strategique ku butegetsi bwa Kiev kandi gisize cyambitse ubusa Abarusiya mu rwego rw'isi. Turabasuje kandi tubahaye ikaze. Nitwa bavuga neza Jonathan. Reka twongere turebeho gatoya, turanyura mu Burusiya turebe ku rupfu rwa General Igor Kirillov. Uyu nguyu ni umwe mu batekinisiye b'u Burusiya bari bafite mu gukora bya bindi byose by'ibiturika ndetse n'ibyo bagugasinzira, ariko yapfuye. Urupfu rwe haraho ruhuriye nabi Kiev, turaza kubireba, ariko turaza gutambukana none tunyure mu Budage kwa Olaf Scholz. Uyu nguyu biravuga ko ari kubura amajwi yo kumutora. Amajwi y'abatora mu nteko ishinga amategeko byanze, icyo bita ngo ni vote of confidence. Na amajwi atanga icyizere, ubwo mbishyize mu Kinyarwanda, yabuze. Ariko bakavuga ko ibi bimubayeho nta nibyo byabaye kuri bamwitande uyu nguyu Michel Barnier w'Ubufaransa. Ni ukuvuga biriya bihugu bya Union Européenne byose biri gutakaza ubwizerwe, trust, ubwizerane mu baturage bari kubutakaza mu buyobozi kubera uko bari kwitwara. Ibihugu bari kubikenesha kubera amafaranga yose bari kuyajyana
kujya gufasha abi Kyiv mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine, bari kujya gutera inkunga Ukraine. Naho ku rupfu rwa General Igor Kirillov, uyu nguyu akaba yarakuriye ingabo z'Uburusiya nyine, Lieutenant General Igor Kirillov wo muri warukuriye ingabo z'Uburusiya zishinzwe kurinda intwaro kirimbuzi, akaba yapfuye aturikanywe n'igisasu nk'uko nari mbabwiye. Uyu musirikare akaba yapfuye kuri wa kabiri nk'uko byatangajwe na televiziyo y'igihugu cy'Uburusiya. Amakuru aravuga ko igisasu cyamuturikanye cyari giteze kuri moto y'amashanyarazi. Igor Kirillov akaba yarakuriye ingabo z'Uburusiya zishinzwe kurinda intwaro kirimbuzi kuva mu 2017. Kirillov akaba yapfuye nyuma y'umunsi umwe urwego rushinzwe umutekano muri Ukraine SBU rumukati yadahari nyuma yo kumuhamya ikoreshwa ry'intwaro z'ubumara zitemewe gukoreshwa mu ntambara. SBU yavuze ko Uburusiya bumaze gukoresha muri Ukraine intwaro zo muri ubwo bwoko zigera ku 5,000. Lieutenant General Igor Kirillov akaba nubwo yapfuye ariko yari asanzwe yarakatiwe ibihano n'ibihugu, yari yarafatiwe ibihano n'ibihugu biri mu Bwongereza kubera uruhare rwe mu ntambara muri Ukraine. Nitwa bavuga neza Jonathan, none reka turebere hamwe aya makuru ku kitarusange kibiri kubera ahangaha. Ejo nari ndi kubabwira undi musirikare nawe wari wakatiwe, nako nawe abanya Ukraine baramwishe, ariko bakavuga ko uyu nawe ngo akaba yari umuhanga mu gukora ziriya ntwaro zo mu kirere, drone, ziriya ndege z'intambara ndetse na misile zo mu kirere. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jules Nkusi. Jules, wiriweho? Mwiriwe neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Jules, tuvuge ko abanya Ukraine nabo bize tekinike yo kugenda bakuramo ab'ingenzi nka kuriya n'Abayisirayeli mu ntambara yabo babigenza. Ibyo bari gukora ubundi biri muri ubwo buryo, ariko nanone biri no mu buryo bwo kugira ngo noneho byerekane ko Uburusiya nta mutekano urimo, abaturage baba bakivumbura leta cyangwa se n'igisirikare kivumbure kuri Putin. Yego. Ubundi iyo bari kwica abantu makuru niyo tekiniki bigambiriwe. Ariko umuntu yavuga ngo bari abantu ko baba barinzwe, baba barindiwe umutekano. Ariko Uburusiya na Ukraine ni igihugu kimwe. Sinzi niba abantu babitandukanye. Hari abanya Ukraine benshi ba mu Burusiya. Yego. Abo kugira ngo batandukanye n'Abarusiya biragoye. Yego. Noneho iyo hari ibihe by'intambara nka kuriya rero intasi zikora ku ruhande rwombi. Yego. Ntushobora gusanga intasi z'Abarusiya i Kiev. Kuba rero hari n'umuntu washobora guha misiyo y'umunya-Ukraine ari Moscow nta kitangaje kirimo rwose. Yego. Okay. Hanyuma rero nk'uko nari mbabwiye nyine bari baherutse nanone gutakaza undi muntu nanone kandi w'ingenzi nyine, ariko uyu nawe akaba yarapfuye bamurasiye iwabo. None se Jules? Yego. Kubera iki uyu musirikare ashobora gusiga ikihe cyuho? Ntabwo icyo cyabura, urumva nk'umuntu urumva uvanyeho Perezida Putin na Minisitiri w'Ingabo n'abandi bayobozi bagiye bakuriye amayinite akomeye mu ngabo z'Uburusiya, nawe hari umwe mu bantu bakomeye cyane mu Russian Department y'intwaro kirimbuzi. Yego. Gusa wenda ku rundi ruhande nanone ntabwo umuntu ashobora guhamya ko nanone buriya mu gisirikare umuntu umwe agomba gupfakaza n'undi umusimbura, ntabwo byabura. Sinobye ko Putin amaturufa yabuze. Yego. Ariko icyo nticyabura ndetse no kugaragaza ikintu gisa n'ikikango nyine mu ngabo nyine no kwerekana ko nyine nta mutekano ari nk'uko nyine nemo mbivuga. Yego. Ikindi ku ruhande rwa Ukraine ni ukugaragariza umuntu kongera kuzamura morali mu basirikare bayo, bavuga ati nubwo wenda turi kuneshwa hano, nubwo bari kutwambura imigini, ariko natwe abasirikare bakuru babo dushobora kubica. Yego. Uretse ko iyo byagenze kuri ubundi kenshi ntabwo aba ari Ukraine yonyine yakoze, haba harimo imikoranire myinshi y'inzego zitandukanye za MI6 n'izindi nzego za CIA kuko nizo zitanga amakuru kuri bariya bantu. Yego. Kuko nurebore usibye nuriya wiciwe kuri moto, hari undi mugabo w'umupiloti ukomeye nawe wigize wicwa mu 2023 yicwa ku muhanda ari kugenda yumva ekuteri na telefone mu gutwi ari muri siporo mu gitondo. Yego. Nawe yarashwe mu cyo nakwita nka precision strike. So rero iyo byagenze kuri byanga yuko hari urwego rukomeye rwatanze amakuru ku isi muri izo bigire nakubwiye MI6 cyangwa CIA. Yego. Noneho bahita bashaka umuntu umwagente rero gukoresha uri mu Burusiya interine. Yego. Akaba ari approving a mission yabo. Okay. Uburusiya uretse ko hari warutubwiye ngo birerekana ko Uburusiya butarinzwe bufite ikibazo cy'umutekano mukeya. Kubanya Ukraine bariyo turufu bagamije kwerekana. Ariko se nyine ahangaha Uburusiya igihanga ntikibafata.
mu ntambara buriya nta mu ntambara, icyo nabwira abantu, mu ntambara buriya nta mwanzi muto ubaho. yego Ibihugu bihanganye n'Uburusiya ntabwo ari ibihugu byoroshye mu bya gisirikare ku buryo wavuga ngo kwica umuntu nk'uriya ni ibintu bigize, ariko n'Abarusiya nabo bagiye bica abandi bantu nanone kandi bakabica mu buryo nka buriya. yego Uhereye nuko bigize gushaka kurogera mu Bwongereza bakunda gukoresha amarozi cyane. Wa mugabo ntabwo nibuka neza izina rye, wari warahoze muri KGB. uwuhe wa wundi ahubwo wabaga mu Budage, uyu Navalny? Hari undi wabaga mu Bwongereza wari umudepite warahoze muri KGB. yego nawe bamwoherejeho ntuza nyine Novichok. So rero biriya ni ibintu bisanzwe, nta gihugu kidashobora kubikora, ariko kuvanga umutekano w'Uburusiya ngo uragize kubera umuntu umwe wapfuye, ntabwo umutekano w'igihugu wapimira ku muntu umwe. yego Igihugu buriya ni ikintu kirenze umuntu cyane kuruta bameze. Gusa iyo hapfuye umuntu nk'uriya aba ari ikihugu gikomeye, kandi si nawe umujenerali wa mbere upfuye kuva intambara yatangira. yego okay. Wari uherutse kwicwa yitwa Dr. Mikhail Chatsky. Uyu Mikhail Chatsky akaba yari umuhanga mu ikoranabuhanga ryo gukora indege za drone za gisirikare ndetse n'iza misile. Amakuru wize. yego Uburusiya si ubwo buri kurinda abatekinisiye babwo muri domaine zitandukanye z'intambara bafite. kubarinda ntabwo bibuze guca muri humye ko guca muri humye. yego ibyo ntabwo bibyabura cyane ko nyine avuga ko abantu Burusiya bahanganye nabwo muri ntambara, hari ibyo bashaka kwemeza isi ku Burusiya, n'Uburusiya nabwo ari byo bashaka kubemeza. yego aho rero niho bose bagonganira. yego Mwarashe misile nyinshi, mwashinga ibikorwa remezo byacu byinshi, ariko natwe dufite ubushobozi bwo kwica abantu bakomeye iwanyu. yego ni tit for tat nkuko nabikubwiraga nyine, ni hubuha nyine. okay hari hashize iminsi hari kumvikana ukuvuga ururimi rutoroherana hagati y'Uburusiya na NATO, bakavuga bati nimwitegure uriya muyobozi wa NATO, niba yitwa Mark Rutte, sinibuka Rutte niryo nibuka, ariko akababwira ati nimwitegure mwikire mu mutwe ko turi mu ntambara n'Uburusiya, kandi mu myaka ine mumenye ko iyi ntambara izaba ikiriho niyo yaba 10. Uburusiya nabwo bukavuga buti turitegura, ariko ibyo muri gukora ibi byemezo mufata biri kudusunikira gufata ibyemezo bishobora gushyira isi yose mu kaga. Batangiye no kugeraho bica umujenerali, kereka niba atari Ukraine yamwishe, nako ari Ukraine bahanganye, ariko hatari mu kuboko kw'abaterankunga. Ntabwo bishoboka. yego ntabwo bishoboka kuko buriya iyo umuntu akuri inyuma gwa ekipa baba bagomba kubona amakuru y'ubutasi, kuko buriya ubutasi nicyo kintu cya mbere gikomeye mu ntambara. yego okay ntabwo umuntu yatanga intwaro ngo yibagirwe amakuru y'ubutasi, kuko ubutasi nibwo burwana intambara, amakuru niyo arwana intambara. yego okay, urakoze cyane. Reka noneho turebe ku Budage. Ubudage bufite ikihe kibazo kiri gutuma Olaf Scholz atakaza amajwi kuri uriya mwanya, kandi ngira ngo ni manda imwe yaramaze. Ikibazo kiri ku Budage cyangwa se impamvu iri gutuma Olaf Scholz atakaza ari amajwi nakita kari nkaye cyizere, cyangwa se amajwi yemeza umuntu ko ashaka kuzegukana umwanya. yego zishingiye ku mpande nk'ebyiri cyangwa se 3. yego icya mbere harimo ihananuka ry'ubukungu. yego icya kabiri ni izamuka ry'igiciro cy'ubuzima, ku byo abantu bakeneye bikomoka kuri gaze na peteroli, nibyo ndi kuvuga. Icya gatatu gikomeye nuko hari amajwi menshi yatangiye kuzamuka cyane ay'Abadage muri kiriya gice twita cy'Iburasirazuba cyahoze kuri RSS, bagaragaza ko batishimiye iriya ntambara. naho ubundi ibintu byako cyane icyo cy'imibereho n'ubukungu bwarananutse. Nibutsa abantu ko Ubudage bwari mu bihugu byaguraga gaze na peteroli mu Rusiya ku kigero cya 40%. Ndetse hari n'umuyoboro wayibagezagaho witwa Nord Stream 2. Uwo muyoboro waturikijwe na misiri yitwa Storm Shadow. y'Abongereza. Utwitswa n'Abongereza. yego nubwo bigitangira babeshya ko ari Putin waburashe, ariko byaje kugaragara ko atari byo. mu kuwuturitsa Olaf Scholz yarabirebaga yarahari. yego ibyo bintu biri mu bintu byateye bamwe mu Badage umujinya no kumwivumburaho cyane, abari mu yandi mashyaka atari yo mu ishyaka rye, cyane abahoze
abari mu ishyaka ry'uriya yasimbuye bitangira Merkel yego bagaragaza ko ibyo yakoze ari ukubashyira mu kaga, noneho kongeraho ko urumva gaze bayibonaga ihendutse ntabwo baba bari bakibona. Ibindi bihugu nka Turikiya byaragumye birayigura mu ibanga amagazadike ntabwo byigeze biyasenya, yego ku buryo nibura gaze bari gukoresha ubu ngubu ni gaze schiste n'imwe iva muri Amerika, ariko nayo igoye kuyiyungurura no kuyongerera agaciro nyine kugira ngo ibe yakongera gukoreshwa, ku buryo usanga noneho igiciro cyayo cyari kubye nk'inshuro nk'enye cyangwa eshanu. Ubu aka kanya tuvugana ibihugu by'i Burayi byinshi na guhera na Ukraine biri kwinjira mu gihe nakita kari nk'igihe cy'ubukonje bukaza hiveri, ku buryo urumva kuba abantu badafite gaze n'ihari ihenze ku kigero nka kiriya ni ibintu bikomeye cyane. yego abenshi biragaragara ko bashobora kongera gusubira gukoresha ziriya bita charbon naturel cyangwa se ziriya nyinamugengeri yego na za koro byose, kuko nyine gaze iva muri Amerika ihenze ku giciro cy'ejo, ntabwo buri muturage wese ashobora kuyafodinga. yego Ikindi amafaranga yabo menshi ajya muri Ukraine. Ibyo bintu rero byo kuba byanga bikunda byaragushije ubukungu ndetse n'igiciro cy'imibereho kigatumbagira mu Badage, byatumye Abadage bivumbura batangira kumutakariza icyizere mu buryo nka buriya. Bakivuga ariko babireka. Hariya harimo ibice bibiri. Hariya harimo ibice bibiri. Hari igice gihora ku ruhande rwo gushyigikira baratubwira ko nka Olaf Scholz gushyigikira Ukraine ni kubera igitugu cy'abandi, ariko ubundi we ngo aba yashyigikira abo muri Isirayeli. Nk'ubu ngubu intambara ziri paralel ubona ko zigenda zitangirira rimwe, zibera rimwe. Yego. Hakaba abakonservateri bumva ko bafasha abanya-Ukraine, n'ubundi urumva harimo kandi abona ni impande ebyiri. Uyu Olaf Scholz baratubwira ko ari umucentrist, babandi b'abacentraliste muri ya politike yabo bagira ngo uyu ni uw'iburyo ngo uyu ni uw'ibumoso. Right wing na left wing. Abadukurikiye mbabwire ko abibumoso ni babandi bita ko ari boroshyamo ibintu, bagerageza koroshyamo ibintu. Noneho abiburyo bo bakaba abaheza nguni b'amatwara ya kera, nibo babandi mvuze ko ari abakonservateri. Hanyuma Olaf Scholz rero akaba ari umucentrist, cyo kimwe n'uriya w'umufaransa bita Michel Barnier. Izo politiki ari iwabo barazikoresha, wa wundi ugerageza koroshyamo ibintu. So uyu rero urumva n'ubundi nta ruhande na rumwe ruri korohera urundi kugira ngo babashe kuzamura ubukungu. Abadukurikiye mbabwire ko nko mu matora aya yabaye nyine Olaf Scholz yabonye amajwi 207 mu batora bose 733 bari ababita ngo naba lawmakers na kuruta kubita ngo naba abadepite, naba lawmakers na abadepite, ariko n'ubundi nyine so inteko yose irimo abantu 733. Hanyuma 394 ntabwo bamutoye, birumvikana. 116 bifashe abstained, bifashe mu gihe abandi 116 bifashe. Noneho atorwa na 207 abari 300 bo ntabwo bamutoye. Bahise ko bavuga ko amatora azaba rero ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha. Baravuga batereka tuba turetse gusa kuri iki cyiciro nyine Olaf Scholz akaba atabashije kwemeza abantu ko n'icyo gihe cyo mu kwa kabiri yazayatsinda. Olaf Scholz akaba ari mu ishyaka bita baryita ngo ni Scholz Center Left Social Democrats SPD. SPD rero niryo shyaka rye nyine, akaba ari ryo ritari guhabwa amahirwe n'abatora bitewe n'izo mpamvu z'ubukungu bari kutubwira, nk'uko nanimbi bagarutseho. Ibiri kumubaho n'ibitandukanye n'ibyabaye no kuri uriya Michel Barnier narimbabwiye, ndetse n'uyu mugenzi we rega bamusimbuje bita François Bayrou nawe bamusimbuje, nawe niko bamufata, nawe abafaransa nta kizere bamufitemo. Nkakwibutsa nkubwira ko rero uyu Olaf Scholz ntabwo ari we waje ari gusimbura uriya Angela Merkel. Oya, hari undi wanyuze mu rugo atamaze iminsi. Kuba bitewe nuko bimwe byishoye mu ntambara ya Uburusiya n'Uburusiya
bashyigikira uruhande rumwe. Hari inkundura yo ko abantu bari gutora amashyaka ari proretse cyane. Ejo bundi nigeze mbwira abantu ibintu by'abantu bo muri Romania yari ikurikiwe na Georgia. Yego. Aka kanya Ubudage nabwo ntabwo tubizi neza ko tudashobora kuzamuka umuntu nk'uwo uri Putin. Yego. Cyane ko iyo urebye Ubudage bwashyize muri ya ntambara ukareba amafaranga bwashyizemo ukareba no kuba hari gukomeza gutanga intwaro kuko hari nimwe mu bakandida bigize aho ko natorwa ngo azemera ko Tauros zikoreshwa. Ariko Scholz yarabyanze. Yarabyanze ariko hari yego hari izamaze kugerayo. Ejo bundi kumubona ubwo aheruka ejo bundi muri uku kwezi n'ubundi ngira ngo ni mu ntangiriro z'uku kwezi agenda yitwaje aka briefcase akamarete ka miliyoni 640 n'imisago ntibuka z'amayero. So ariya nayo ni ukuvuga ko ari ubukungu bw'Abadage ari kujyana mu buryo butumvikanywe cyane rwose. Ibyo nta kundi kandi arabijyana kandi na Amerika imwoshye nyine kubitwara kuko nyine Amerika niyo imutegeka biriya byose. Scholz yaramaze iminsi jire ari kumvikana ku matelefone na Vladimir Putin ariko akarakaza abantu bo muri Ukraine n'uruhande ariho bakavuga bati iki ni ikiryarya ntabwo wamenya ibyo uwo gifasha n'uwo kijye gihakanye. Ndetse uribuka amagambo yavuzwe na Zelensky ari kuvuga ataba niba abantu baza kwifotoreza mu ntambara zacu, kwifotoreza mu maraso y'abana bacu turi gupfa bakaza kwifotoza ngo bamumenye bamuvuge kuri front pages z'ibinyamakuru. Ariko nawazire wose yatuma Oxide mwiranga agatsindwa. Ntabwo nawe n'umunyakosuda ahubwo ikibazo kiri imbere mu gihugu. Yego. Ntabwo ikibazo kirimo guturuka hanze y'igihugu, kirimo imbere mu gihugu kuko buriya ibihugu byinshi by'Uburayi bimaze kurambirwa intambara nubwo bitabivuga. Bimaze kurambirwa intambara kuko usibye n'Ubudage buratubonye bitangiye kugenda kuriya. Mu kwezi kwa kane dusubiye inyuma gato nibutsa abantu. Mu kwezi kwa kane k'umwaka washize nako uyu mwaka turimo nibwo ingabo z'Ububirigi yarimo avuga ko intwaro basigaranye zidashobora no kurwana ibyumweru biramutse batewe. Yego. So no muri na za Czechoslovakia zari zimo zivuga ko amastoke yazo atangiye kubashirana. Mwe na Poland bumvise ko ibyo yagiye itangaza bivuga ati ntacyo tutatanze byo twari dufite. Yego. Aho bigeze rero ntabwo tugiye gushirirwa. Burya rero ibihugu byatangiye kuvuga kuriya nubwo wenda tonto mukuru w'abataratanga ntuza go ahead yo kuva mu bintu ariko Uncle Sam. Gwa ibintu byerekera abagaragara. Okay. Nanone reka abadukurikiye kuri ku gutsindwa kwa Olaf Scholz uri gutakaza icyizere mu bamutora. Mbibutse ko ahanganye n'uwitwa yitwa Christine akaba mu conservateri. Uyu Christine rero akaba mu byari kuvuga cyane we ari kuvuga ko uyu nguyu nani uri guhabwa amahirwe ko ari we waba chancelier ukurikije ibyavuzwe mu kiganiro cyo kuri uyu wa mbere cyabaye mu itangazamakuru. Ariko uyu Christine akaba yakunze gukubita hasi mugenzi we amubwira ati we ntacyo ushoboye, ufite incompetence, ufite udufaranga wakagombye gushora mu bikorwa remezo by'iwacu kugira ngo turebe ko natwe aricyo twageraho. Ariko amafaranga uyihera abanya-Ukraine, amafaranga uri kuyihera abanya-Ukraine n'ibindi nk'uko twari tubivuzeho. Jire, yego, reka dusoreze ku ruhare rw'ingabo z'abasirikare bo muri Korea ya Ruguru, DPRK forces. Nabonye aribo bamereye nabi ingabo za Ukraine muri Kursk. Nibo urebye ibyo Zelensky yatangaje ari mu bantu bari gukora akazi neza kabisa, kandi bari gupfa. Ubu ngubu bamaze kwicamo abanya-Ukraine, bamaze kwicamo abantu abasirikare 50. Biriya ni bisanzwe bo mu ntambara. Mu ntambara ntabwo umenya unese ko bari kubica nyine bari gutakaza bafite byagenze gute. Hari ibintu bibaho mu ntambara. Ubundi mu ntambara ntabwo upfa kumenya uruhande rwa adversaire muhanganye bo rwapushije, ni ibintu bidashoboka. Yego, kuvuga ko bapfushije bo bapfushije bangahe se? Nese bari kubapusha abandi bari gutsindwa. Ejo nibwo narimo ndeba umwe mu banaliste bo kuri televiziyo imwe ya TV5 Monde. Harimo bamubaza bati se urabona bisobanuye iki gufatwa kwa Pokrovsk? Aravuga ati nakaga ku ngabo ziri muri Kursk. Kuko ati iriya niyo ntangiriro yo gutsindwa kwazo.
kuko zitakaje supply routes yazigemuriraga. yego Uwo nguwo uko bimeze nibura ya gahunda yo kuzanserikira neza birashoboka cyane. yego okay so urumva rero niba gupfa mu ntambara nibisanzwe simpakana ko badapfa, ariko nanone nta kubanga Ukraine yishe 50 abanya-Ukraine bari hari bamwe kuba baratangiye no guta urugamba ubwo bapfuyemo ni bangahe. yego Ntabwo kenshi mu ntambara igira ibirungo, hari igihe badushyiramo nyine ibintu bashaka ko twumva, ariko hari no kuri kuba kuri kwitera. yego Jiro uyu mujenerali wapfuye generali Kirillov, ngira ngo Kirillov nibyo. Generali Kirillov baravuga ngo urura rwego rw'ubutasi rwa Ukraine rwavuze ngo ni kamwe mu kazi gakomeye kakozwe n'inzego z'umutekano zikorera hanze ya Kyiv. Aya magambo bari kubita mu gatuza bisha umujenerali. Uburusiya bukunze kuvuga ngo hazabaho ukwihorera. Umuntu yatekereza ko Uburusiya buzagukora ko ntabwo kuzasiga ibindi bibazo ku baturage. Oya, kwihorera ubundi ni hame ku Basilamu n'Abayisilamu. Nahubwo buriya twiteguriye undi muvumba za misile nyinshi. Yego. Kimwe nuko nabo bashobora kureba hano ari strategique barasa nkuko bari barasha uruganda mu minsi yashize ugiye barasa Goreshniki ya mbere. Yego. Kandi wabonye ko nyinshi muri zo NATO yatangaje ko zizengurutse Ukraine. Yego. Mu byerekezo bigiye bitandukanye. Yego. So rero kwihorera ko bazabikora, ariko nkuko nabikubwiye ni ntasi za Ukraine zo zikorera hanze, ariko ziba zakoranye n'izo nzego zindi z'ubutasi nakubwiye zaba MI6 na CIA. Yego. Mu minsi yashize nanone ubu Ukraine yari iri gutaka iri kuvuga ko abarusiya mu yindi ntwaro bari gukoresha harimo n'amarozi, bakavuga ko hari abasirikare babo 2,000 barozwe nubwo batapfuye bose, bavuga ko ngo hapfuyemo 3, ariko bakavuga ko yari intwari itemewe mu ntambara. 3 mu 2,000 se? Yego. Barabeshya batese kandi. Abarusiya n'abahanga mu gukora amarozi ku buryo ntabwo uburozi bwabo buciritse kuri urwo rwego. Kuko nka Novichok ubwayo nibure iyo bayikohereje ikakugeramo nibura amasaha make yo kubupfa, ntabwo nta nubwo ushobora kurenza 40 utarapfa kuko yinjira mu mitsi. Yego. So ibyo ni ntuza nama turuvuwe kwiriza, iyo bavuze kuriya bababwira abaho inkunga twongere turebe ko twazura agatege. Sinzi niba bibuka neza igihe ntuza yajyaga mu nama ya OTAN ejo bundi ba Zelensky. Yego. Amaze iminota nka 40 yose avuga. Atakamba avuga ati turimo gupfa, turashize, baradutsinze, niba dutsinda kandi ubwo tuzakora ibi n'ibiki byose nyine abwira nyine bashebuja. Yego. Icyo gihe byatumye discours nakitaka nk'iya Anthony Blinken ihinduka. Yego. Amara iminota 40 amara hafi saa yose avuga ku byo bafasha muhumure, twiteguye kubafasha ibi n'ibi ABC. Yego. Birari hari byo babivuga ari ukuri, ubundi bakabivuga atari ukuri kugira ngo babone bakomve kabatera nkunga bo bakwiye gukomeza kubafasha. Okay. Bishatse kuvuga ko rero aya marozi Uburusiya nubwo buyakoresha atemewe ariko barayakoresha. N'abanya-Ukraine bakoresha cluster bombs. Nta Rwanda yarutagakoresha intwaro z'uburozi, nta muntu utazikoresha hari wenda gusa bakoresha izindi muri ntuza runaka, ariko nta muntu utazikoresha hari. Jere dusoza, ntabwo inzego z'umutekano z'Uburusiya ziva nimba bigeraho urugo rwa generali ruterwa umuntu agakituritsa igisasu kuri agaturika akagenda batanamufashe. Ariko ni moto igisasu yari giteze muri moto. No, moto ariko yari ifite abantu bayiriho. Biriya ni nkuko wabonye ntuza Minisitiri w'Ubuyapani yarashwe w'intebe. Biriya kenshi urumva abantu bapanze misiyo bamaze igihe kirekire bayipanga. Yego. So kuvuga ngo rero n'inzego ziva bishobora kugaragara ku ruhande rumwe mu buryo bumwe nk'ubu, ariko nanone ku rundi ruhande buriya mu ntambara nta kintu kiba kidashoboka. Yego. Okay. Jere, reka tugushimire rero. Murakoze cyane, namwe ndabashimiye. Yego, nitwe kugushima. Yego. Yego, nkuko nanimbi babwiye rero uyu numwe mu bayobozi bakomeye bari gupfa kandi barabatekinisiye b'ibikoresho by'urugamba abarusha bakoresha. Narimbabwiye ko hari undi wari uherutse kwitaba Imana twari twamubabwiye witwa ku cyumweru nibwo urupfu rwe baruvuze, bamwita Mikhail Charsky. Uyu nguyu akaba yari Deputy Chief Designer
ubwo tuvuge ko ari mu kinyarwanda deputy chief designer ni mumfashe dufatikanye mu abavandimwe designer yari uwungirije mu bategura, yari uwungirije umuyobozi mukuru ushinzwe gutegura ikoranabuhanga ryifashishwa mu ntwaro zo mu kirere, naho nishyikiriye bamwita Chasky. Akaba rero yari ikigo bakoreraga mu kigo cyitwa Mars, yari deputy chief designer at Mars, yari umuyobozi wungirije, yari umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cya Mars, aricyo gishinzwe gutegura no kugena gutegura no kurema izi misile. Chasky rero akaba ari nawe n'ubundi wagiye ukora ikoranabuhanga rigezweho ryifashishwa muri aya mamisile bita cruise missile, ndetse na drone zagiye zikoreshwa mu kugaba ibitero kuri Ukraine mu bihe bitandukanye. Bamusanze yarashwe afite ibikomere ku itariki 12 z'ukwa 12. Icyo gihe ibinyamakuru byo muri Ukraine nibyo byatangaje nanone n'ubutasi rwabo buri kuvuga bati Chasky nubwo apfuye ariko numwe mu bantu bagiye uruhare mu mfu n'ama operation militaire yagiye aba ku butaka bwa Ukraine, yagiye atwara ubuzima bw'abantu. Icyo gihe urwa rwego rw'ubutasi rwa Ukraine bita HUR HUR, barwita the Ukrainian Main Intelligence mu cyongereza, ariko nyine ahubwo nuko HUR ni mu magambo yiwabo niho babivuze. Akaba ari we bari kuvuga bati rero n'ubundi hapfuye uwo twashakaga. Baba mwitango bari kuvuga ngo abari gupfa naba war criminals, ni banyakibi mu ntambara, nabanyabyaha, nabantu bafite ibyaha, nabantu bafite ibyaha by'intambara. Rero bakaba bari abanya-Ukraine baravuga bati Uburusiya tugomba kubuhana, they have to be punished, tugomba kubahana. Ubwo rero nibi bihana ari ukubiri kuza bimeze, no gutegereza tukareba iby'Abarusiya uko bimeze. Nakunze kujya mbabwira ngo Abarusiya burya impamvu bari revolutionnaire nuko umurevolution, ikintu kirangwa mu revolutionnaire ntabwo aba ari umwicanyi, ashaka kugira ibindi bihano bikarishye, yanakwica nyina kwica kugira ngo akuvane mu nzira bikanabibanga. Ariko gake cyane nibwo Uburusiya muzumva bakubwira ko nibwo bari kwibanda ku kwica no kugira gute. Je rero yarambwiye ngo bari abihorera nk'abasilamu, enayi pa ayi, ijisho kurindi ryinyo kurindi. Ni ukuvuga icyo wamukoreye nawe ni nka cyakora. Muzajya mwumva Tehran niko babigenza abi Tehran. Abarusiya rero nahise nabo barica umujenerali, ntawamenye uko biri bugenda, ariko byose n'amakuru tuzabakurikiranira. Nitwa bavuga neza Jonathan, reka tubashimire kuri uyu mwanya, ahubwo turushaho gutegura no mu bindi biza gukurikiraho. Mugumane na Longa na Siasa, turacyari kumwe.